Kublai pi baro shaka thup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta kasni kilong. Pentrekam ke sorkar yaki ain criminal bathamai. IT ke sorkar Meghalaya arpotli ki government LP school shaka seng Tura Mothers Union. En yaki kipat garo. Shim kabu ki kwan mento yaga jing ken at kinong penyat kali Tura bat dalu. Ban dakashaka ban yaki ka Winger Owners Association hatila. Ban mentang nya pai shiki Khubor ki bakambanya. Ka Jylla ki menteri kabinet jaga sorkar Jylla kabalalong hakashi pau tarik Naitung. Kalayatai bat menjur ban pentrekam lai tili kimat bakongsan ha ka Jylla nadu kani kasni. Kini kirai kilong kabaningkong ban pentrekam yaki lai tili ki an criminal bathamai balawan ra ka sorkar India bala ai kerteng Bharatiya Nyaya Sanhita BNS, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita BNSS, ka Bharatiya Sakshya Adhiniyam BSE. Yakini ki an criminal bathamai la batha da katrat ki kampo yeng yakari India ban pentrekam yaki bala menjur da Meghalaya High Court. Ka sorkar Meghalaya kala menjur ban pentrekam yaki rule jong kini ki lai tili ki an criminal bathamai. Yakini ki lai tili ki an criminal en pentrekam nadong shadong lengba ki core electronic ki basngan bat ki pamla ban tamti dan nuru. Wat yaki hukum banwan hajar saman en pa lengba ki saman haki mobile phone. Kamat kabaar baka Jylla ki menteri kabinet kalarai kilong kasando re ka Meghalaya film tourism policy hajar arpusan ka jingthmu kalong banyarap bai seng nagabanta ki jingpenmi yaki film na kanika Jylla. Kita nak terekam ke sorkar Jylla ki bakan thup ya ka tourism department, arts and culture department, pat ka DIPR. Kini arab ban penpriang ya ki film ki bapenmi na ka Jylla haki lumpung regional, national, but international film festival. Ya ki film ki balakan jo ya ka thong national but international ki bakan tiu ya ka tourism jong ka Jylla. Anyarap baiseng hadu shiklur tengka lane arpusan persen. But day ban ringdur hapo ka Jylla. Yaki film ki bakantiu yaki kitien khasi penar bat garo en bay by seng san paulak pengka. En bay by seng ru yaki TV serial, web series bat ki OTT, documentary bat ki film lingkot ki baringdur ha Meghalaya. Karai ka balai baka cabinet kala shim kalong ban penduno yaki interview na kabenta ki nong tre sorkar ki ba haka kerdan grade D post kumbala batha ka sorkar India lengba katanat personal and training DOPT Ministry of Personal Public Grievances and Pensions. The cabinet today has approved the Meghalaya Film Tourism Policy 2025. You may recall that about 3 months back the state government, in the presence of the Honorable Chief Minister and myself, had released the Meghalaya Draft Film Tourism Policy 2025, where we had given a clarion call to all stakeholders to come forward, study the draft, and give us their valuable inputs. We are happy to share with you that we received over 200 such inputs from various stakeholders who are interested in the film industry, and more especially from local film makers and film producers. So having taken the various inputs and incorporated the same in this policy, today we brought the policy before the cabinet. There was a very detailed and intense discussion, after which the cabinet had approved this policy. Now, in the first place, why was there a need for this policy? The Meghalaya Film Tourism Policy seeks to focus on the fact that Meghalaya has huge potential to attract filmmakers from across the world. We would like to promote national and international films, media productions, also to establish Meghalaya as a hub for film
making in the Northeast, and to develop a robust infrastructure for across the state. Now, as part of this policy, we have structured an agency to be called a Film Facilitation Cell, which will include representatives and officers from various agencies and departments, where the Department of Tourism, Arts and Culture, the IPR will synergize their efforts and ensure that we are able to work in tandem to project Meghalaya as a major destination for movies, both regional, national, and even international. So we will share these details with you. You can go through the policy, but briefly, what we have decided is to incentivize filmmaking in Meghalaya, where various slabs of movies will receive support through subsidies. For instance, I'll just give you one example where films made in major national languages and even international languages, which have the potential to push Meghalaya's tourism sector, will receive subsidy support of up to 1 crore rupees, or 25% of the total cost of the film. And to qualify for that, they need to have at least 75% of the total shooting days within the state of Meghalaya, and that too outdoors, meaning they should depict, project our natural beauty and tourism destinations, both known and unknown. We also are supporting local cinema, and I'm happy to share with you that local film producers in Khasi and Garo languages will be allocated subsidy support of 50 lakhs, for which each filmmaker will avail this incentive once every 2 years. There will also be support for the making and production of TV serials and shows, web series and original shows to be displayed on OTT platforms. You may be aware that we have our own Hello Meghalaya app, which is the only government-funded OTT platform in the country. There will be grants for documentary films shot in Meghalaya, grants for short films shot in Meghalaya, financial subsidy and infrastructure development. We are also coming up with a film studio, and all of these various interventions will be scrutinized at the level of Padba na rilom garo kilapan kre banyaki de kabateng ban persha ya karai jang ka sarkar Jylla ban lilam arphoteli ki government lower primary school kenthop ya ka selsela government LP school syakaseng tura mothers union ban penyat yaki ka sarkar kalaya soy ya ka sekolah yate ban ka tura mothers union ban penyat yaki ni ki school kiseng bhalang ki bakenthop ya ka garo students union ASWA ANYO kipat ba bat ki dekhot ka managing jong ka selsela government LP school kila dawa no menteri ki kampule puthi ban pendam bat wengno ya karai ban lilam ya kini ki school ulen rekti sangma president Garo students union selsela regional unit ulaong
Kaselsela government LP school kadai kabala rimtam hakani kathan. Bat ka syakri yaki kena school ki baduk na ki baduk tam hakani kathan parokawi. Ulaong kajing IT yakani ka school syaka non-governmental organizations NGO dan lele ki pat ba kani kathan kinom pediang bat kani ka kedau syai baka sorkar kala bret ya kajingkit kli ban penyaj ki school ki bawan ra jing bantoy ya ki pat ba baduk bakerdu. Kinoy alam jong kini kiseng balang, kila keno ya ke sorkar bakala yuraj ya ki kendon artikel arphuwe bat arphuwe a jong kariti sensyar ki bala penti kena bat tenrong ya ki kamram bakongsan hak sorkar ban seng school ya ki nak bentah ki pat ba. Kariti sensyar bala kubur ya ke hok ki kena ban yo jingnang jing tip bat ya kani ke hok ban ai kade ke kamram bakongsan jong ke sorkar. Kila kedo ru ya ke hok ki kena ban yo ya ke jing hikai. Right of Children to Free and Compulsory Education Act Arhajar Kendai klaim da COAA. Balik ke sorkar Meghalaya ka berat yakane ke jingkit kli bat pasat syaki NGO kila keli. Kila dawaru ban pen Khubor biang yaki School Managing Committee kiba ka sorkar kala weng bean da ka bale persya ya ka riti sensyar jongkari. Kinong yalam kini kiseng balang kila ai por shibenai ya ka sorkar ban weng bat pendapno ya ka soskular MOU. Lada emle ya kata ken penlong ki jinge ki bajur haki sengi banwan. Tengah selselani NGO jika GSU aswa aro ANYO tol ketam nangrumi dal sombarsal seni tarik Julai hazal geni khulpunga uno tengah Meghalaya Sarkar ini Tura Mothers Unionna Government LP School rangko MOU soi kagapa ko rakin jigalani ko dake lekha sedu attaha aro uko tsinga civil subdivision SDU ni jaketa dengtang minisalangna wattu attaha jekai Education Minister, Chief Minister, aro Education Director, uarangna, aro dengtang MLA rangna waktu attaha. Tengah yako Meghalaya LP School rangko Tura Mothers Union ni jako onna manjawa ni tengah rakin jigalenga, aro yako tengah jasana somayonna ha, jasani gisepu ko MOU soi kagabako ragal pulchina. Jasani isepur agal jang wangude tengah kangci rakkepa jakut dianirangko daken unigemen ya government school rangko Tura Mothers Union ni jako onna manchumot jawa ni tengah jegalani ko dakenga unigemen yako Meghalaya government MOU soi kagabako ragal pulchina aro yako ragale 제다케 강 government은 잘라야 우아그딴 government은 uko 잘라냐 nanga ni tengah Kajingnya sam bat jingnya kenat hapadeng kinong penyat kali kamai natura bat dalu. Kalangat mentah hakti jogi kwan mentoy shimet ki bala pendik ya kinong nya kali kamai bat ya kinong let nong wan ha kini kisngi hatura bat dalu. November CH marak urang ba ubai it ya kasuk kasan hasnong hatau ula shimkia ya kani ka jingjia ula ai da ka FIR shiki pulit ka Arai Mile Police Station da ka bakarpa da ki board jong katna district transport bat ki pulit bante lakam ya kani ka jingjia knang ba ka namwan ra ya ki jingjia bas ngosi hakisni banwan hakata ka FIR November ula kerpa da ki pulit ban tokit sani bha ya kani ka jingjia knang ba kinong let nong wan kinom ya kandu ya ki jing bat ken laj na ka jing ting jing siir. Guma salo 7 tarik July hazalni khuluk pungao thamchibara Krishnai Golpara district Asamoni bagpa winger commercial bus jion anching achik manderang songre songbat bai ngachim nangchomotani gemen nangchomotani unsa songre songbatani ko dakronga aro songre songbat kpa manderang ara ma association rang mai ban niam rang ko tharia thari gi jamang kun i phaja danak rama thongkhanthio dong dekaten ba niam gri dong dekaten ba uni uno gado ba ingapa passenger rang ko round khat kaniera
crown jaha maina wa mong ba gam thangkharang ko gamesa songre songbat ba henga da nang chumutani gaman aru wan da ke nakba sosu jingjing waniera garus ki tikbrino sokang ha aru dalo ya nakba obostarang ko dakani chi dentang district rangoba chingaba chingni ramarang ko rinaun jawa saba chingni ramarang ko songre songbatani dakingon durajoloni niam tharia getan saba tharige nenba dentang sosu jingjing wani ko dakati ha oni gaman sangade antangba saksa dura songdong pa onga hani gaman duraoni anga antangba songri songbatani ko dakronga aro wanda ke anchini lak mandirangan songri songbatani ko dakronga chelbea bia prongna ri angingon duraoni gohationa ba duraoni shilongona ri angingon batta bagi gari bus rangko bodole taxi rangko bodole yang nangin chimode aditan niknika yang chagrong thokno kanchingde oni gaman angni daluya fire khani bidingde andeke saronga personally angaya thura chanmari winger association angko badi khainga ongja andakuba wa mangni dakwal nirang donga ha aru ya dakwal angko singnangen thomthumauna rabanangen anthani golar angko kema bienba khumongye nangreme jangi thangani chorangko medical ke dakken chimone sakan jinan thomthumani ongenen bangade wa mangko dalo yano badi khainga aru reba china jera kore darang nabani nikani ongjo mkhangchi aru songre salbat tingpa anjungta Kinong yalam ber ki record jangka Winger Owners Association tura kila penlong daka syak band hakashi pau tarik Naitung ban penpau persya ya kajing pendik kha jang kinong train office district transport ya ki kali kamai hatura kila keno ya ki motor vehicle inspector ki bala pendi lai pau jat ya kinong nya kali kamai ki bakit breu sya gol para krishnai paikan bacha guwahati Kinong alam jakani ka association kila dawan au district transport officer West Garo Hills ban sange mardor yakini ki jing pendik jo kinong tray का office जंगो आज हम लोग का मीटिंग हुआ है हम लोग आज 1 महीना से कम 1 महीना से ज़्यादा ही हो गया हम लोग का इधर पाइकान से जितना उनगर उधर जा रहा है उनगर मतलब है हम लोग का जो दारू चलता है पूरा जाता है हाँ तो वो दारू जाने के लिए हम लोग को मना कर रहा है हम लोग का जितना टूरिस्ट परमिट है हाँ फिर भी हम लोग को मना कर रहा है बाद में हम लोग का जो टूरा का गाड़ी है टूरिस्ट परमिट उधर का इन्फोर्समेंट भी हमको मना कर दिया बोल रहा है कि लोकल परमिट लेके आओ हम लोग लोकल परमिट कहाँ से लेके आएगा टूरा का डीटीओ का पास गया था डीटीओ हम लोग को 2 दिन समय मांगा था 2 दिन बाद हम लोग का डीसी का पास बैठेगा हाँ डीसी से बात करके हम लोग आप लोग को बताएगा फिर भी हम लोग को कल भी हम लोग को डालू गाड़ी बंद कर दिया डालू गाड़ी का एक स्टाफ को हम लोग को कल धमकी भी दिया है हाँ तो इसलिए हम लोग कल सुबह 5 बजे से 10 तारीख सुबह 5 बजे से 11 तारीख सुबह 5 बजे तक हम लोग पाइकान से पूरा डालू जाने वाला गाड़ी हम बंद कर देगा तो अगर वही कोई समाधान नहीं निकलेगा फिर हम उन्हीं जितना दिन हो सकेगा हम लोग बंद रखेगा हम लोग का इधर से उधर हम लोग को होल्डिंग रहता है हम लोग का इधर किसने का गाड़ी तो वो भी हम लोग को रहने नहीं देता है तो हम लोग का यही बात के लिए हम लोग उधर का जो उनगर एसोसिएशन है एसोसिएशन का तरफ से भी हम लोग को वार्निंग दिया है वो लोग भी बोल रहा है कि दारू बंद कर दो इधर का होल्डिंग गाड़ी बंद कर दो और इन्फोर्समेंट जो है उनगर में हम लोग को बोलता है टूरिस्ट परमिट ये नहीं चलेगा तुम लोग लोकल परमिट लेके आओ तो इसलिए हम लोग कल 10 बजे से Badak itu ki Khubor nglapoy sa kabakot tat hadu bangin daya syambiang Khublay Shibon